Ketika sang Bagaskara berlahan merayap ke obong barat, kegelapan pun mulai menampakkan dirinya. Bintang berkedip di cakrawala, rembulan tersenyum di balik mega. Angin berembus menerpa tubuh kita bersama. Di sanalah para penonton yang hadir dari 8 penjuru mata angin untuk menyaksikan dalam rangka malam unjung-unjungan Mahmud Sandiba. Aneka Tunggal Cantik Group pada malam yang berbagi ini akan mempersembahkan sebuah cerita unggulan di tahun 2012 yang bergengsi dengan judulnya Misteri Siluman Ombak Silent dalam episode Karoma Kerisi Gagah. Misteri Siluman Ombak Silent dalam episode Karoma Kerisi Gagak. Naskah dan sekedar cerita disusun oleh Bung Kantun Setiawan. Ilustrasi musik digarap oleh Kuncang Mami Janjang Nanang. Penata dekor ditata oleh Bung Toyot CS dengan sutradara Bung D. Chandala. Masya Allah, bener-bener sungguh di luar dugaan ini sih. Ternyata Tumindak Sun meninggalkan susukuning Gunung Prono dan halangi lan dan rintangi kelawan berbagai satu hewan serta jin setan yang berkaya. Hai Banaspati, Sun mohon dan mengharap kelawan seliramu aja menghalangi apakah tadi tumindak lan tujuan ingsun. Ayo nyah saking hadapan ingsun. Apa dianggap ingsun mengganggu marang ketenangan awakmu? Iya. Ingat Banaspati, Sun orang mengganggu marang ketenangan awakmu. Sudah hadir ing tempat iki hanya sekedar numpang lewat. Mula sepisan maning sun ngantika kelawan selira. Ayo agia mikir aja menghalangi tujuan ini. Tadi seliramu bergelem minggir. Yen siraku dalam pendirian orang gelem minggir sing hadapan surya angkasa. Niscaya seliramu bakal taksir nakakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Jagat nabi bener ucapan yang Sultan Wawa Atua. Yen kamu menggapai jati diri kamu sejati, penuh kelawan sawijining rintangan lan halang, saya kising tampak di hadapan ingsun.
wujud siluman tengkorak menari-nari mengganggu marang tumindak ingsun. Hai siluman tengkorak, aja dianggap sun gindir lan sun wedi lawan kehadiran lan papak penuh wujudmu. Mula saiki ayo enyah saking hadapan ingsun. Lata sira begelem minggir, sira begelem linggar saking hadapan ingsun. Niscaya apa sing bakal dumadulan terjadi marang awak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Hiya. Masya Allah. Ilame wujud tengkorak saiki sing tampak lan hadir di hadapan ingsun. Arwah gentayangan. Alam dingin hai arwah gentayangan. Apa pinajamu hadir lan menampakkan wujud di hadapan ingsun surya angkasa? Iya. Bisa nesliramu arwah ora den terima marang Gusti Kang Maha Kuasa. Mungkin sira nalika masih urip ning alam dunya penuh lan bergelimang kelawan noda lan dosa. Apa sing pernah sira perbuat waktu ning dunya? Asale hubungan kita wong loro direstui ning wong tua manusia. Terus Sing akhire kita wong loro mati ning bunuh diri. astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tadi iku kejadian dan peristiwa. Ya, mula kanggo pakeling-keling kabeh manungsa kang sumrambane alam dunya. Aja nganti putus asa sampai bunuh diri. Putus asa perbuatan dosa sing dilarang marang agama. Yen seliramu pengen den sempurnakakan, insya Allah sun bakal menyempurnakan seliramu. Ya Allah ya Gusti Kang Maha Kuasa, terimalah arwah gentayangan iki di sisimu. Ampunilah segala dosa-dosa sing pernah dan perbuat nalika urip ning alam dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yes. Alhamdulillah. Sun bisa menyempurnakan arwah gentayangan. Mas. Suara siapa? Perawan, Mas. Ning tempat kang sepi ana suara perawan. Toli kayang apa wujud lan rupanya? Musim panjang edan. Apa namanya geger baikku? Masa senok metu tabuannya kayak berokan. Begiyam tak terbocah gak bresak. Wong edan. Hari bukan kita mah tertawa perawanku bener. Mas. Apa sih Pada mek-mekan juga, Mas. mek-mekan? Iya saya. Mek-mekan tangan, Duduk, Mas. mek-mekan janggut. Orang. Si mek-mekan apa? Senok mamas pada pengen mek-mekan gak mek-mekan setrum. Los, tidak mutar mek-mekan setrum. Mek-mekan je mek-mekan setrum. Bakasan wong mek-mekan pada ambung-ambungan bayu, Mas. Nah, masih mending kan ambung-ambungan pipi ya. Duduk, Mas, komali. Ambung-ambungan sumur, Orang, Mas. ambung-ambungan kening.
Dudukun sih mas. Si ambung-ambungan apa? Senok mamas pada pengen ambung-ambungan gambung-ambungan tut. Setan. Ambung-ambungan si ambung-ambungan tut. Jorna temen. Dudu kita keheran ngomong-ngomong sira ki wadon talanang. Idi mas semene anak makenenane disangkane wong lanang. Oh iya iya. Ya tekarane wong lanang kok kena ngapana gunung kembar ya. Ya karuan merangsang ya mas. Tekarane wong wadon kena ngapa sikilnya kayak bakaran bolet. Idi mas aja ngeladeni sikil kadar sikil mamas nih ngesor. Bari gak sikil kapal melulu. Ada teh mas senok mamas bagian wadon gak biasa ngelektor. Dadi wadon biasa nglekor. Iya mas. Itu ngomong-ngomong duwe aran. Ayo duwe ningan mas. Siapa Radira? Pengen berluaran senok ta mas. Iya. Bakal senok marane aku mas donat. Donat. Ya iya Bakal donat iku jabur panganan. Idi senok mamas donat gamas aran. Ana artinya? Aya ana mas. Apa artinya donat? Bakal donat ku mas ning dhuwure wadon ning sore sunat. Setan. Dadi donat-donat kuning dhuwure wadon ning sore sunat. Jorna temen. Arane gak wadon beli lanang beli siraki. Wong edan. Nah, Apa sih mas bubeluk bae? iku raine kok si kumut-kumut temen siraku. Ya karuan mas sedek marai ku kumut-kumut kayak baso. Toli bedak aku ngelop temen sih. Ya karuan mas bedak sing larange sing terkenal. Oh, nganggo bedak tulji ya. Buka mas orang ngerti-ngerti acan. Anu kian bedak Wardah. Bu temen mas beli kenal. Wah, paling gak Magic Plus ya. Dudu mas. Si nganggone apa bedaknya? Senok mamas bakal bedakan gamas mereknya kumas 3 roda. Semen kuno 3 roda mah. Masa dikanggo bedakan? Jorna temen senok mapadu putih be tiruan batur. Yang bu temen putih kone raine pada melodok donat. Lodok arep beli mas, senok mas biasa. Oh tadi biasa. Ya iyalah mas. Nah. Apa sih Itu mas? sirang dikari-kari tas. Aikin ki mas. Iya. Ayo lumayan mas kanggo nang wadahan. Isine barang antik. Ayah karuan mas di sini ki mas barang antik kabeh. Gelang kalung emas. Aduh mas, gelang kalung sing di lamun duwe gelang kalung mas biar nyandi waramani ngari mangan pada rebutan bae. Ya date akeh wong emang rebutan ka donat. Anan tuh grayak, ana jabur sesene grayak wong edan dalang iku. Iya bakal beli pengen rebutan ning omah janing kene. Tadi dudu gelang kalung emas dudu. Dudu mas, boro-boro duwe. Duit ya paling gak. Aduh mas, duit sing endi jurung ana sing ngupai duit mas. Melas temen. Tadi sini apa? Bakas kimak ini mas, isine ki mas bantal cilik. Apa bantal cilikku? Sotek. Hah? Apa sih mas? Bakal lagi datang bulan ajak loyaran, ajak layapan. Apa sih mas? Beli kena. Maksudnya priwen. Tulis aku wis nglayani durung sih. Aduh mas, senok mas dari semana kinok semana belajar sama kaya jadi lumayan kanggo super listrik koeso. Barang anu wis oleh penglaris durung. Aduh mas, kalau nasi larisi tukang bebek kan bayarin dog loro. Gelem dibayar karo untuk loroku. Aikun maning dog loro mas, senok utang kebiasa. Masya Allah. Tadi didol murahan bae sira kenat. Larang maning yang payu mas, murah bae pada utang bae. Nah, Apa mas? tadi durung oleh duit-duit acan sira. Durung mas, mamaku ngomongin mah bakasan senok metu jarak ngupai. Melas temen ya Nat. Donat. Apa mas? Mau mama kunci ngomong. Priwen Mama mas? kunci buyut Sanimba ngomong. Ya priwen. Bakal donat metu jeko garap sawer. Sing bener sih mas. Iya. Aduh gadangnya senok jajan. Sawere dudu duit. Apa mas? Rokok. Aduh gadangi bapaknya senoknya warga rokok nih mas. Malah rokoknya rokok sing larang di Samsu. Rong bungkus. Biar keberantemen sing bener sih mas. Yakin. Aja sopo. Tuli mimi kuncinya ngomong maning. Priwen mas. Mong cek kita mas sawer rokok wisin. Dan Ning ini donatku. apa? Garap sawer duit bae. Pira mas. Ajak akeh 20 yo akeh gak masa dibagi ya sih. Iya. Wong edan. 20.000 ya, Den. 20.000 sawere. Kone pada ngupai beli mas. Upae sing penting sirane bisa nembang beli. Ki mas senok mamas pada rembang gak beli beluki wong dewek bae aja kayak sinden edan. Beluki maning-maning bos wedus.
Oke Mas Romo. Bisa nembang beli sirane, Cak. Ada bangor. Tiplok. Wis percuma. Enak ya Mas. Bu teman ka enak-enak ah. Di musiknya Mas. Yang kodak kurakan dingin. Karo apa? Karo dokalan. Kok ngedang guru kira-kira. Gue nyambat ngerul musiknya. Ai 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 ai. Cer 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 cer. E e e e e. Goyang dompet, goyang dompet, Ai ai. goyang dompet, goyang dompet. Mama kunci paling eman. Mama Nemuna bosku Saya sekusen. suka mama kunci, suka sekali. Ini kunci. Papa panitia paling sayang. Cer. Saya suka mama Imuna, suka sekali. Bosku sen. Ayo dong mas bergoyang biar saya menang. Jangan lupa sawirnya buat tambahan saya. Makin banyak sawirannya. Ih, suara ya. Nang apa mantek nembange. Dimas laka mama kunci laka bapak panitia laka mama Imuna. Ana Mama Nemuna. Lagi tuku rokone ku bapak kuncine ku. Mama kunci ada tegelan. Mimi kuncine lagi ngurupaken. Sok sirane nembange dilanjut. Kok rokone teka. Kone bapak panitia menakna ya mas. Ya, Sing bener. yakin. Trok. Goyang dompet manis. Goyang dompet. Ai ai. Goyang dompet. Goyang dompet. Cer cer. Goyang dompet. Goyang dompet. Ai ai. Goyang dompet. Hey 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 hey. Ayo. Modara. Ayo modara. Artis ya kelenger. Nah, Ayo modara. tangi gunaka, tangi. Iku Mama Nemuna koko Mama Nemuna koko. Rokone teka iku bapak kuncine rokone teka. Iku tampani. Wah, kelenger temenan. Ya termos ya. Pir, Sampir. Iku nyampe sampir kok. Oh, ayo dipetakan banyu matangi. Apa? Wong edan. Apaan sirane? Aja temenan bae sih mas pada lara kabeh. Sira sing goblok Madonna. Gobloke priwen. Ya bakal goyang iku mutere sepisan bae. Aja pirang-pirang balen kayak artis India. Aduh mama kunci pada lara kabeh. Melas temeningan ya nang. Wis kine sirane balik dingin. Kok bokat bapak kunci menega nyakaken Mau rokone. lagi ngenteni mama panitia bokat bae mene. Sirane maka tak dingin aja ning kene. Ora pengen gak mas ngenteni bae Mama mas beli. ning kene. Dika. Makat beli. Mau. Kurang ajar. Mikir ya makat. Idi mas lara mas. Mianga. Lara mas. Kira. Aduh mas. Makat. Aduh mas. Makat Aduh beli. mas lara mas. Lu nggak beli? Aduh mas. Makat. Aduh mas. Aduh mas. Aduh mas. Aduh mas. Si. Oh. Dibuka kedok. Barang laka wong sawer bae sewotku. Bapak kuncine meneng bae ninganan ya blok. Lah. Wani aja ning kene Pak Wani mo. Soek iki soek Endah. lambi anyar tuh. Oh, Rongokna ya nang ya rongokna. apa sih? Sandiwara mah bodohan baik. Bapak panitia ki bayar sandiwara ki nganggo duit temenan tiplok. Lara melas. Goblok. Ya sira sing salah kok kon mancing digage mancing-mancing yo nganan. Ya sabar. Wah, Bro model kayak kenen. Pikir makat sandiwaraku. kenang apa blegar makot? Tiwos masih ngumo. Si. Jaketan.
Ya sabar sepatuan, kesehatan. motor Mega Pro. Pamer di motornya Mega Pro. Iya. Ini bapak kunci suka jadi setan-setanan. Sidang ku ngelu. Pengen dadi apa mau dadi setan-setanan? Roti borojo. Ngaca mawas diri. Beli pantes rai makanya dadi raja. Iya, besok jadi raja. Besok jadi raja. Ari lakasi Jamir sengon. Besok jadi raja. Apa nak? Kemudian dikejok. Mulas temen ya nah. Kehilangan mana? Wah, bocah ke bisa stres. Tiga pergi menang baik. Angker sing lara mariang. Dan temenan. Tiga pergi ngelawan goblok. Lah, Arjun bangi nyengir. si. Ai nyengir. Bisa stres lawas. Siro stres. Desi kedok dijak ngomong ajak kedok dijak ngomong los. Hajar ini siro menyon. Sirane sewot pek kenang apa? Bocah. Lagi nafsu lagi duga lagi mengkel. Iya nafsu bludugal bumengkel gana lantarane tiplok. Nyandi wara singet raya kecil beli balik-balik. Ci. Barang ini balik yang wadon jejere meteng maning. Ya, ari wong wadon mah wajar meteng gana. Bocah. Kawin dia ke patang bulan metengnya wis 5. Sing sebulan oli siapa? Seringon. Paingan si Ramo. Wis balik bersudi. Kok dingin. Apa maneh? Arti kokon balik aja dimakat-makat kodingin. Orang pengen balik. Karep mende. Balik betul. Suki kene ngali tiplok. Orang pengen lo sira dewe. Siapa kono sirane balik ku sekarang dadi setan-setanan ku. Ki punten Bapak panitia. Anak sing gelem beli dadi setan-setanan. Bayaranane mung 12.000. Bocah ki warahan. Siraku ngelu keding bayaran 12.000. Bayaran 12.000 ndas pada menjelut. Lah, yang pengennya sira dewek ora kok. Yang kedelia. Bocah, ari beli metusul. Wis arep balik. Los temen arep balik arep beli. Mabur. Wah. Mabur. Bisa stres. Bopo Mas Angger Surya Angkasa Anak Rama eling dening jiwa kesatria kang wasis waskita lan waspada sing ora mengenal lelah pantang menyerah apa maning sira sampai putus asa lakonana sabar lan panarima wong sabar langka ala nengger malah ake ning bajinge ora gampang pengen dadi manusia kang sempurna ala dene sira pengen menggapai jati diri kang sejati sira kudu bisa nglakoni mati ning sejroning urip lan